Nina Belembe leqamanya amalembe ngokhaliphi igama uXolani Enoch ngiyakubingelele ngiyabemukela kule channel yithi sivakashele futhi la udokotela umlaphi wendabuko umuntu osebenza ngamakhambi esintu udokotela uMlondi wakwaDlamini asikubingelele futhi. Ngiyabonga kakhulu umsazi uMlondi. Dokotela ngifuna nje sishambanye lesithi ukubheka la kunabantu ababoshwayo ngokwesintu umuntu umeke waboshwa kufuna umephuma kwenze okuthile ukwenza ukuthi lento ingamlandeli. So nina njengabalaphi bendabuko niyakwazi ukuthi njengalo umlaphi wendabuko mhlawumbe noma abanye niyakwazi ukuthi umuntu umephuma ejele nikwazi ukumgeza kusukela ethunzi ukuthi ingamlandeli. Cha umsakazi ngikhulumela kakhulu la ekhaya. Ngeke ngazi kwabanye. La ekhaya umuntu mangabe aphuma ejele uboshiwe kuthiwa isiphuma esitokisini. Siyakwazi ukuthi simgeze silivale lelo jele ukuthi lingabuyi ngoba lijele kahle akusindawo yomuntu kahle kahle akekho umuntu emfanele. Kodwa ngokuthi ijele mabe lingagezwanga bese keza ukuthi omunye ke bese kancane kuthiwa uphinde waganga waphinde waboshwa aphinde aganga aphinde aboshwa. Into ebanga ukuthi lokho into ebanga lokuthi mhlawumbe lelo azange agezwa umuntu azange avalwa ukuthi aboshwe. Okusho ngamanye amazwi uthi dokotela kubalekile ukuthi umuntu umeke waboshwa nje abasekhaya bamsukumele bamgeze. Kubalekile kakhulu ukuthi umuntu mangabe akaboshwa avele bakhaya ukuba bamsukumele nanaye futhi ayisukumele nanaye ufuna kusukela emqondweni wakhe ukuthi mina angifuni ukubuyela ejele ngoba kuyenza ukuthi la khasi imsukumele sihambe semgeze thothi nakane ndaba nalokho uphinde sase kuzothiwa usungena lapha kazibani waphinde wagaba waphinde waboshwa. Kahle shena udokotela kuvezayo la ukuthi kubalekile ukuthi umuke wangena ejele ubuye ugezwe insila yasejele ukuze ungabi nalensila ngoba uma unalensila yenza ukuthi kancane kancane amacala yakulandela kancane kancane icala liyakulandela kancane kancane uboshiwe uyaphuma ngene usuphuma ungena nje ngoba ayigezwanga lensila yejele. Okunye ufuna sikubheke dokotela ukuthi kunabantu ababulala kodwa manje wabulala mhlawumbe uyayisola uyafuna ukuthi andlule enakudluli into enjana lezi ukususa amathunzi lo muntu owakhipha umphefumulo nina njengabalaphi bendabuko into enjana leyo nithatha kanjani? Ya msakazi lokubalekile kuze kube khona uqolo enhlizweni yalomuntu kubalekile ukuthi ahamba afikaze ehlise kulowo mndeni mangabe uyawazi athi ngiyaqolisa ngokuthi ngabulala ubaba lakhaya or umntana lakhaya ngokucala lo bese ke sesiyabuya sinebalaphi bendabuko sesiyamgeza sesiyakuvala ke leyo nsila leyo ukuthi lo muntu mhlawumbe angaphoki ngoba omunye uyahlupha sobabhiza ampokela athi abhiza ampokela amfikele emaphusheni awenza yonke lento ebheke eceleni uyakhona ukuthi lo muntu simgeze simvale sivale leyo nsila ukuthi ingasabi khona. Nanokuthi ngeke ngizokuthiwa umuntu uma engavalwanga kuyayiphinde kwenza ukuthi angaqhubeka aphinde abulale nje ngoba azange agezwe lensila yokubulala. So into enjalo iqiniso uqiniso kakhulu umsakaza ngithi na usuke angaliboni lelo phutha ukuthi na wenzani ngoba kufana asengibekisa kanje msakaza kufana nokuthi umuntu mhlawumbe ingozi emgwaqweni yemoto umuntu agencele umuntu angalandwa lo muntu lo njalo emakhamba abanye abantu lapha emakhamba makwedlu bezimoto uyena uthini uyabawisa bese kuthiwa mhlawumbe kutuze abantu lapha njalo kulo njalo lo emgwaqo lo uvamisa kulimali labantu ukuthi akuzange lo muntu walandwa inkinga ebalapho. Yizona ngisho kube sikuthintela zona la isihloko sokuthi umuntu ophuma ejele ufuna agezwe insila ukuze lingamlandeli ijele saphinde sathinte udaba lalo muntu owabulala ukuthi mangenzeka wabulala uyayisola hamba kuqala uyokile kulo mndeni loyo owenza khona icala futhi uzehlise uqolise bese ubuya abalaphi bendabuko bayageza ukuze ungabi naleqhunga elokuvukuhle uvukwa iqhunga ufika ubulala. 2 nabantu uma efile umuntu la fele khona mbani nimlande ihlobo yiloko abeke esikhulumayo ebesikhuluma ngako ungakhohlwa ukusubscribe kule channel ngiyabonga ukuthi ke ngiyeza ithuba ubukela mina igama uXolani Enoch bangazi nango Pastor Weningi ngiyabonga kakhulu ngithi ke enifisela kona okuhle engathi ngaba njalo empilweni zenu konke ngono nina. Thank you.